السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى حسكن تعريفاته مسيئة جماعة سنك توفيق أتاكر اور درود السلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پٮ۪ٹھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ ٲخری پیغمبر بنٲیِتھ سوزنہٕ آیہِ یِمن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہن قرآن مجیٖد نازِل فرموو اور یِمو تتھ پتہٕ پننیو فرامیٖنو ذٔریعہٕ تشریح فرموو اور سۄ تہِ ٲس وحی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. یتھ مختصر وقتس منٛز کر بہٕ اکھ آیت بیان یۄس سورہ ابراہیٖمٕچ آیت چھِ. اللہ تعالیٰ فرماوان: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. کیٛاہ تُہۍ چھِو نا وٕچھان، تُہۍ چھِو نا غور و فکر کران یتھ پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ دِژ اللہ تعالیٰ ہن مثال اکہِ پاک کلمٕچ کشجرة طیبة، اکہِ پاک کُلِکۍ پٲٹھۍ اصلها ثابت ییٚمیُک بُنیاد مضبوٗط چھِ وفرعها في السماء اور امیُک شاخ چھِ آسمانن منٛز تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها اور یہِ چھُ پنُن کھٮ۪ن دِوان فصل دِوان ہر وقتہٕ أمۍ سٕنٛدِ رۄبہٕ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ، یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ چھُ یہِ کُل کھٮ۪ن دِوان ہر وقتہٕ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اور اللہ تعالیٰ چھُ مثال کران بیان لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ تِم کرن نصیٖحت حٲصِل. یہِ کمہِ سورٕچ آیت چھےٚ؟ سورہ ابراہیٖمٕچ آیت نمبر 24 تہٕ 25. قٲیدن چھُ اللہ تعالیٰ مثال دِوان کیٛاہ؟ فرماوان اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ یُس چھُ یہِ چھُ کمیِکۍ پٲٹھۍ؟ اکہِ پاک کُلِکۍ پٲٹھۍ. اور اتھ پاک کُلِس فرموو اللہ تعالیٰ ہن خصوٗصیت کہِ امیُک اصل گٔے بُنیاد، سۄ چھےٚ ثابت ٹھہرِتھ اور امیُک شاخ چھُ کتھ منٛز؟ آسمانن منٛز. اور بیٚیہِ کیٛاہ چھُ یہِ پنُن فصل دِوان ہر وقتہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ. اور پتہٕ چھُ رۄب فرماوان اللہ تعالیٰ چھُ مثال بیان کران لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تاکہِ تِم کیٛاہ کرن نصیٖحت حٲصِل. اللہ تعالیٰ چھُ یہِ مثال کران بیان کمہِ خٲطرٕ؟ تاکہِ أسۍ کرو امہِ تل نصیٖحت پانس خٲطرٕ حٲصِل. اور أسۍ چھِ وٕچھان نبی صلی اللہ علیہ وسلمو تہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکہِ ساتہٕ پرُژھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ یہِ کُس، یہِ چھُ صحیحینن منٛز صحیح بخاری صحیح مسلمس منٛز رِوایت کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو کُلیو منٛز ہسا چھُ اکھ کُل سُہ ییٚمیُک نہٕ پن زٕ ؤسۍ چھُ پیوان کِہینۍ اور یہِ ہسا چھِ موٗمِن مُسلمان سٕنٛز مثال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموو مےٚ کٔرِو بیان تُہۍ یہِ کُس کُل چھُ. لُکو ووٚن تمام کُلٮ۪ن ہُنٛد ناو. اور عبداللہ کران بیان، عبداللہ بن عمر ونان مےٚ آو ذہنس منٛز کہِ یہِ گژھِ کھٔزٕر کُل آسُن. ونان مگر مےٚ گوٚو حیا کیازِ کہِ اتہِ ٲسۍ مجلِس منٛز ابوٗ بکر عمر رضی اللہ عنہما. مےٚ ووٚن بہٕ کتہِ دِمہٕ جواب. پتہٕ یِم گرٕ وٲتۍ أمۍ ووٚن پتہٕ والد صٲبس کہِ یعنی پتہٕ فرموو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ کھٔزٕر کُل. پتہٕ ووٚن أمۍ گرِ وٲتِتھ والد صٲبس کہِ مےٚ ٲس پتہ کہِ مےٚ آیو ذہنس منٛز یہِ چھُ کھٔزٕر کُل. رسول اللہ عمر بن خطاب صٲبن فرمووُس یعنی اگر ژٕ ونہَکھ یہِ چھُ کھٔزٕر کُل، یہِ چھُ مےٚ، یہِ اوس مےٚ زیادٕ محبوٗب فلٲنۍ تہٕ فلٲنۍ چیٖز کھۄتہٕ، یعنی مےٚ گژھِ ہا واریاہ زیادٕ خوشی اگر ژٕ تمہِ ساتہٕ جواب دِہکھ. گوٚو غرض چھُ اتہِ توٚر فِکرِ یۄس یہِ سورہ ابراہیٖمٕچ آیت چھےٚ اللہ تعالیٰ چھُ اتٮ۪ن کیٛاہ کلمہ طیبہٕچ مثال فرماوان. اور ییٚتہِ حدیٖث ییٚلہِ اتھ سۭتۍ رلاوو اتہِ چھُ تران فِکرِ کہِ موٗمِن سٕنٛز مثال ہسا آیہِ کمِچ دِنہٕ؟ کھٔزٕر کُلِچ. أکِس جایہِ چھُ موٗمِنس آمٕژ دِنہٕ مثال گاسہٕ کُلِس سۭتۍ، یُس نرم گاسہٕ کُل آسان چھُ تتھ چھُ ہوا دِوان دکہٕ اور سُہ چھُ جُکان اور ہوا چھُ پتہٕ بیٚیہِ گژھان ختم اور سُہ چھُ بیٚیہِ کھڑا گژھان. لیکن کھٔزٕر کُلِس سۭتۍ تہِ چھِ مثال آمٕژ دِنہٕ کٔمِس؟ أکِس موٗمِنس، أکِس مُسلمانس. یا اتھ آیتہِ منٛز تہِ یُس چھُ اتھ تہِ چھِ مُفسریٖن ونان کہِ یہِ کُس کُل چھُ اتٮ۪ن یتھ کُلِس مُتعلق کتھ چھِ گژھان، یہِ چھُ کھٔزٕر کُل. اور أسۍ چھِ وٕچھان شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ تِمو چھُ اکھ رِسالے لیوٗکھمُت اتھ پٮ۪ٹھ ونان تأمُلات فی مُماثلة المؤمن للنخلة. ونان یعنی موٗمِنس یۄس مثال آیہِ دِنہٕ کھٔزٕر کُلِس سۭتۍ اتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکر. اور یہِ چھُ بوٚڑ اکھ رِسال. اور اتھ منٛز چھُ ونان پوٚتُس شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ ونان چھُ موٗمِنس کیازِ آیہِ کھٔزٕر کُلِس سۭتۍ مثال دِنہٕ؟ موٗمِنس
کیازِ آیہِ خضر کُلسٕے سۭتۍ مِثال دِنہٕ بیٚیہِ کُنہِ کُلِس سۭتۍ کیازِ آیہِ نہٕ مِثال دِنہٕ پَتہٕ چھِ مُختٔلِف وجوٗہات کران بیان اور اِنشاء اللہ تعالیٰ کینٛہَن کُن کرو أسۍ ذِکر یعنی اللہ تعالیٰ ہن کیاہ فرمو اللہ تعالیٰ چھُ مِثال دِوان چاہے کلمے طیبہ گوٚو لا الہ الا اللہ یُس یہِ پرِ سُہ چھُ نا مُسلمان گوٚو غرض چھُ کہِ اللہ تعالیٰ یُتھُے مِثال کرِ بیان یہِ چھنہٕ ہنٛگہٕ تنٛگہٕ آسان اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ ریٖزن آسان اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ سانہِ خٲطرٕ عبرت آسان نصیحت آسان اور شیخ عبدالرزاق البدر چھُ کران ذِکر وَنان چھُ مےٚ ہسا کوٚر مُختٔلِف اہلِ علمن ہُنٛد اور تَمہِ تل چھِ یِمو پوٚتُس کٔڑمٕتۍ وجوٗہات مومِنس کیازِ آیہِ دِنہٕ مِثال کتھ سۭتۍ خضر کُلِس سۭتۍ اکھ چھُ کران بیان وَنان یُس سا یہِ خضر کُل آسان چھُ یا بیٚیہِ کانٛہہ کُل تہِ ییٚتٮ۪ن کرو خضر کُلچی کتھ وَنان لا بُد لہا من عروقٍ وساقٍ وفروعٍ وورقٍ وثمرٍ وَنان ضروٗری چھُ آسان اَتھ خضر کُلِس عروق یعنی موٗل چھُس آسان اور پتہٕ چھُس آسان گۄڈ چھُس آسان اور شاخ چھُس آسان اور پنہٕ ؤرژھر چھِس آسان اور ثمر گوٚو میوٕ چھِس پوٚتُس نیران چھُنہ خضر کُلِس کیاہ چھُ آسان موٗل تہِ گۄڈ تہِ شاخ تہِ پنہٕ ؤتھٕر تہِ اور بیٚیہِ کیاہ میوٕ تہِ اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أسۍ وٕچھان یُس یہِ مومِن چھُ آسان أمِس تہِ کیاہ چھُ أمِس تہِ چھُ برابر یِمے چیٖز آسان أمِس چھُ ایٖمان آسان چھُنہ گۄڈٕنیتھ سۄ گٔے بُنیاد پتہٕ گٔے اعمالِ صالحہ ٹھیٖک چھا تِم گٔے اَمِکۍ شاخ آو سمجھ اور پتہٕ یُس أمِس پتہٕ اَمہِ ذٔریعہٕ ثمرات حٲصِل گژھان گوٚو گۄڈٕنیُکُے چیٖز چھُ تران اَسہِ فِکرِ خضر کُلِس کیازِ آیہِ مِثال دِنہٕ أمِس مومِنس سُہ گوٚو وجہ کہِ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ خضر کُلِس چھِ آسان سٲری یِم موٗل اور گۄڈ اور باقٕے شاخ اور پنہٕ ؤتھٕر اور میوٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أکِس مومِنس تہِ یِم چیٖز آسان آو سمجھ اور دوٚیِم کران ذِکر شیخ عبدالرزاق البدر وَنان ان النخلة لا تبقى حية الا بمادة تسقيها وتنميها وَنان یُس یہِ خضر کُل چھُ یہِ بچی نہٕ یہِ روزی نہٕ زِندٕ ییٖتِس کالس نہٕ اَتھ سگ آسہِ ییٖتِس کالس نہٕ اَتھ کُنہِ چیٖزُک کیاہ آسہِ سگ آسہِ یُس اَتھ بڑاوِ آوا سمجھ یہِ بچہِ نہٕ سگہٕ روٚستُے ما بچہِ خضر کُل تہِ یا کانٛہہ تہِ کُل بچہِ نہٕ سگہٕ روٚستُے کِہینۍ تہِ اگر اَتھ یہِ آب رُکاوو یہِ ہۄکھِ اور یہِ دی نہٕ پتہٕ پنُن میوٕ کِہینۍ تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ وَنان یُس مومِن آسان چھُ حقیٖقی زندگی گژھِ نہٕ تٔمِس حٲصِل حیاتِ طیبہ گژھِ نہٕ تٔمِس حٲصِل ییٖتِس کالس نہٕ تَتھ سگ آسہِ خضر کُلِس چھُ سگ آسان زٔمیٖن منٛز لیکِن مومِنس کتہِ چھُ سگ آسان آسمان منٛز یُس اللہ تعالیٰ ہن وحی نازِل کٔر اگر یہِ وحی نِش مُنقطع گژھِ قرآن سُنت نِش الگ ہٹیو أمِس یُس یہِ ایٖمانُک کُل چھُ یہِ کیاہ گژھِ یہِ ہۄکھِ آو سمجھ تَوے چھُ پنٕنِس ایٖمانس أکِس اِنسانس کیاہ آسان تجدیٖد کرٕنۍ سگناوُن پنُن ایٖمان بار بار کِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ یہِ قرآن تہٕ حدیٖث بوزِ کیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیاہ ٲسۍ بوزناوان قرآن ٲسۍ نہ بوزناوان یتلو علیہم آیاتہ گوٚو آیاتو ذٔریعہٕ ٲسۍ تِم تِمن تزکیہ کران اور پتہٕ احادیٖث بوزناوان پنٕنۍ فرامین بوزناوان آو سمجھ یہِ چھُ مےٚ ووٚنمُت امہِ برونٛٹھ تہِ اور تۄہہِ تہِ آسیو بوٗزمُت کہِ اگر وُنی ونو مطلب وُنی چھُنہ شیخس سٲنِس چھُ اَسہِ چھُنہ یِمن اصلی درس چھُ مین درس یِمنٕے تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ پتہ خٲرس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق غرض چھُ کہِ یعنی اگر وۄنۍ أسۍ ونو بہٕ زن ونو تۄہہِ ٹاپِک ہسا چھُ آزٕ شیخ ہسا کرِ بیان 10 تِم فوائد ییٚمہِ سۭتۍ تُہنٛز زندگی سُدرِ تُہۍ کٔرِو سٲری کاپی تہٕ قلم تُہۍ کیاہ ؤنِو أسۍ لیکھو یِم اور یُتھُے پوٚتُس وۄنۍ کھسن نہ یِم یوٚتن یہِ وَنُن کہِ گۄڈٕنیُک فٲیدٕ ہسا چھُ اہدنا الصراط المستقیٖم یہِ چھےٚ قرآنٕچ آیت تُہۍ ؤنِو یہِ اَسہِ پتہ چھِ تُہۍ لیکھِو نہٕ یہِ وۄنۍ لیکھو أسۍ یہِ کِہینۍ ٹھیٖک چھا فمن یکفر بالطاغوٗت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى أسۍ وَنو یہِ تہِ چھِ اَسہِ پتہ یہِ تہِ چھُ لیکھُن أسۍ کیاہ چھِ فوائد کران کنسِڈر یِہوے ابن القیم صٲبن کیاہ فرمو ابن تیمیہ صٲبن کیاہ فرمو فلٲنۍ کیاہ فرمو تِم تہِ چھِ فوائد تِمو تہِ کتہِ کوٚر اخذ قرآن تہٕ بیٚیہِ احادیٖث پٲٹھۍ لیکِن اصلی سورس چھُ کیاہ ییٚمہِ سۭتۍ سگ سٲنِس ایٖمانس لگان چھُ سُہ چھُ یِہوے قرآن تہٕ حدیٖث آو سمجھ گوٚو خضر کُلِس سۭتۍ کیازِ آیہِ مِثال دِنہٕ یِتھ پٲٹھۍ خضر کُلِس سگ یی نہٕ دِنہٕ کِہینۍ سُہ ہۄکھِ ایٖمان یُس آسان چھُ مومِنس اگر نہٕ اتھ سگ دِمو کِہینۍ یہِ تہِ ہۄکھِ اتھ چھُ سگ کیاہ ضوٚرتھ یُس اللہ تعالیٰ ہن ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وحی نازِل کٔرِتھ کیازِ رۄبن کیاہ فرمو وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا رۄبن فرمو اتھ روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ حظ کوٚروٗ تۄہہِ پننہِ حُکمہٕ منٛز کیاہ روح نازِل گوٚو روح سۭتۍ یُتھُے روح أکِس اِنسانس جسمس منٛز اژان چھُ یہِ کیاہ چھُ گژھان زِندٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ وحی سۭتۍ کیاہ گژھِ أمۍ سُنٛد ایٖمان تازٕ گژھِ مضبوٗط گژھِ یہِ ایٖمانُک کُل گژھِ مضبوٗط گوٚو یہِ چھُ دوٚیِم مُناسبت کران ذِکر شیخ عبدالرزاق البدر کہِ اتھ کیازِ آیہِ مِثال دِنہٕ خضر کُلِس اور ترٛیٚیِم وَنان ان النخلة شدیٖدۃ الثبوٗت یُس یہِ خضر کُل چھُنہ آسان یہِ چھُ آسان دوٚر یعنی مضبوٗط آسان موٗل چھُ آسان اتھ مضبوٗط کتھ منٛز زٔمیٖنس منٛز کیازِ رۄبن کیاہ فرمو اصلُہا ثابتُن امیُک گۄڈ چھُ مضبوٗط ٹھہرِتھ سُہ چھُنہٕ اورٕ یورٕ ہٹان وَنان یِہے چھِ ایٖمانٕچ تہِ معاملہٕ آسان
مومنس ییٚلہِ ایٖمان اژان چھُ دِلس منٛز سُہ کیاہ چھُ آسان تٔمِس راسِخ تٔمِس سُہ چھُنہٕ پتہٕ شُکوٗک و شُبہاتن منٛز پیٚوان سوالات وۄتھان أکِس اِنسانس پرواے چھُنہٕ کینٛہہ صحابہ آیہِ ووٚنُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ چھِ تِم خیالات یِوان کُنہِ ساتہٕ أسۍ چھِ وَنان أسۍ مارہو پنُن پان اَمہِ کھۄتہٕ کہِ أسۍ اَنو تِم کتھ پٮ۪ٹھ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ یِہوے چھُ ایٖمان یہِ چھُ بِلکُل واضح ایٖمان ہسا چھُ اور دوٚیمہِ جایہِ فرمووُکھ الحمدُاللہ شیطان ہسا گوٚو تیوٗتاہ کمزور وۄنۍ چھُ سُہ ہٮ۪کان تۄہہِ صرف وسوسے یوت ترٲوِتھ تِم ٲسۍ وسوس گوٚو یعنی یہِ احساس گژھُن کہِ یِم چھِنہٕ اَصٕل خیالات کِہینۍ یِہوے چھُنہ ایٖمان گوٚو یِہوے فرمووُکھ گوٚو کُنہِ ساتہٕ گژھان وساوِس چھِ یِوان سوالات چھِ وۄتھان لیکِن بیٛاکھ گوٚو شک گژھُن پوٗرٕ خبر چھا کِنہٕ کِہینۍ چھُنہٕ تہِ چھُنہٕ گژھان اس لیے غرض چھُ خٔزٕر کُلِس یِتھ پٲٹھۍ موٗل مضبوٗط آسان چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أکِس ایٖمان آسان أکِس اِنسانس دِلس منٛز کیاہ مضبوٗط آو سمجھ مومنس ییٚلہِ تتھ سگ اصل پٲٹھۍ دی اور باقٕے چیٖز اور اچھا امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ تِمن آو سوال کرنہٕ کیاہ ایٖمان چھا بڑان تِمو فرموو نعم ایٖمان چھُ بڑان حتیٰ یکوٗنہ کل جِبال حتیٰ کہِ چھُ پہاڑن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ مضبوٗط گژھان بوٚڑ گژھان گوٚو ایٖمان چھُ بڑان تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ ایٖمان بڑان اطاعتو ذٔریعہٕ اور رۄب سُنٛد کلام بوزنہٕ ذٔریعہٕ وإذا تُلِیت علیہم آیاتُہُ زادتہُم ایٖمانا چھُنہ گوٚو غرض چھُ ترٛیٚیِم بس زٕ کرٕ بہٕ بیٚیہِ بیان ژوٗرِم سُہ گوٚو ان النخلۃ لا تثبت فی کُلہِ ارض ونان زٔمیٖن یہِ کھٔزٕر کُل چھُنہٕ ہر قٕسمہٕ کِس زٔمیٖنس منٛز کھسان کینٛہہ ما کھسہِ خراب زٔمیٖن آسہِ تتھ منٛز کھسہِ نہٕ یہِ کِہینۍ تہِ گوٚو اتھ گژھِ آسُن اصٕل قٕسمُک زٔمیٖن چھُنہ آسان ہر کُنہِ فصلس چھُ پنُن پنُن زٔمیٖن ضروٗرت یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ کھٔزٕر کُل تہِ چھُنہٕ ہر زٔمیٖنس منٛز کھسان اتھ گژھِ بڑٕ یعنی اصل زٔمیٖن آسُن بڑٕ بہتر زرخیز زٔمیٖن آسُن اصل کالٹی وول زٔمیٖن آسُن تٔتھۍ منٛز کھسہِ یہِ کھٔزٕر کُل تِتھٕے پٲٹھۍ ایٖمان تہِ یُس آسان چھُ یہِ تہِ رٹہِ نہٕ تیٖتِس کالس دِلس منٛز جاے ییٖتِس کالس نہٕ أمۍ کیاہ آسہِ یہِ دِل پاک کوٚرمُت تۄہہِ چھو کِتاب پٔرمٕژ سۄ تعظیٖم العلم وٕچھمٕژ خُلاصۃ سۄ گژھِ پرٕنۍ خُلاصۃ تعظیٖم العلم سۄ چھِ تعظیٖم العلم تتھ منٛز چھُ ونان کہِ علمس کِتھ پٲٹھۍ کرو تعظیٖم تتھ منٛز چھُ پوٚتُس 20 چیپٹر کڑان شیخ صالح ابن عبد العثیمی زٲنِوٕ عثیمی شیخ عثیمیٖن نہٕ کینٛہہ محمد ابن صالح ابن عثیمیٖن رحمہ اللہ صالح ابن عبد العثیمی حفظہ اللہ تِم چھِ زندگی بڑیو کِبار علماہو منٛز عربٕکۍ تِم چھِ تتھ منٛز لیکھان یعنی اگر ہسا یِمن 20 چیٖزن پٮ۪ٹھ أسۍ عمل کرو تیٚلے چھِ أسۍ علمُک تعظیٖم کران اور تتھ منٛز چھُ گۄڈٕنیُک چیٖز کران ذِکر تطہیٖرُ وعاء العلم علمُک بانہٕ کیاہ کرُن صاف کرُن کیازِ علم کتھ منٛز چھُ آسان دِلس منٛز چھُنہ روزان گوٚو دِل چھُ گۄڈٕ صاف کرُن نتہٕ آسہِ أمِس انفارمیشنٕے یٲژ علم آسہِ نہٕ علم گوٚو سُہ یُس أمِس کیاہ دِیہِ نفع دِیہِ گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی یہِ کھٔزٕر کُل تہِ چھُنہٕ کھسان ہر قٕسمہٕ کِس زٔمیٖنس منٛز تِتھٕے پٲٹھۍ ایٖمان تہِ چھُنہٕ ہر دِلس منٛز ٹھہران یُس گنٛدگیو سۭتۍ معاصیو سۭتۍ شہواتو سۭتۍ آسہِ بٔرِتھ ایٖمان کرِ نہٕ اتھ رٹہِ نہٕ قرار اتہِ آ سمجھ تۄہہِ گوٚو امہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ پنُن ایٖمان دِل کرُن کیاہ صاف سُہ کِتھ کٔنۍ کرِ یہِ دِل صاف بٔتۍ بنٛد کٔرِتھ اور پتہٕ کیاہ لبن ٹھۄل لگاونہٕ ذٔریعہٕ نہ قرآن ذٔریعہٕ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کیاہ کوٚر صحابن تربیت کٔر صحابہ چھِنہ ونان تعلمنا الایٖمان اَسہِ ہیوٚچھ گۄڈٕ کیاہ ایٖمان ثم تعلمنا القرآن پتہٕ ہیوٚچھ تمہِ پتہٕ کیاہ آو سمجھ عایشہ رضی اللہ عنہا چھِ ونان اگر گۄڈے فرمایہِ ہا رۄب کہِ بدکٲری مہٕ کٔرِو شراب مہٕ چیٚیِو ایٖمان خٲطرٕ گژھو نہٕ نفس تیار لیکن ییٚلہِ ایٖمان آو دِلن منٛز آخرہس مُتعلق پتہٕ ییٚلہِ آو شراب مہٕ چیٚیِو صحابو کیاہ ترٛوو فوراً وۄنۍ آو بدکٲری مہٕ کٔرِو تِمو ترٛوو فوراً آو سمجھ تۄہہِ گوٚو غرض چھُ کہِ یِتھ پٲٹھۍ نہٕ کھٔزٕر کُل ہر زٔمیٖنس منٛز کھسان چھُ کِہینۍ تِتھٕے پٲٹھۍ ایٖمانس تہِ چھِ یِہے مِثال کہِ یہِ ٹھٔہرِ نہٕ أمِس انسانس دِلس منٛز کِہینۍ ییٖتِس کالس نہٕ کیاہ یہِ پنُن دِل امہِ خٲطرٕ تیار کرِ اور یہِ گوٚو ژوٗرِم اور پٲنٛژِم چیٖز سُہ گوٚو ان النخلۃ قد یخالطها دغل ونان کُنہِ ساتہٕ چھُ اتھ کھٔزٕر کُلِس سۭتۍ باقٕے گاسہٕ تہِ باقٕے کُلۍ تہِ کھسان ویٖڈٕس تِم چھِ اتھ کمزور کران چھُنہ تۄہہِ پوٚرمُت اوسمُت تِم مُختٔلِف پیراسِٹزم سُہ کُل چھُ کھسان بیٚیِس سُہ چھُ آسان تَمے پٮ۪ٹھ غذا حٲصِل کران چھُ آسان کران یہِ چھُ پیراسایٹ آسان یِتھ پٲٹھۍ زو آسہِ اِنسان برونٛٹھ وۄتھان آز چھِ تما گژھان کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات زو چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ عذاب چھُنہ بنی اسرایلس اوس نا اکھ عذاب کیاہ زو تۄہہِ چھُنہ سورے عرافس منٛز چھُ تمیُک ذِکر گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی چھُنہ اتھ وۄتھان اتھ کھٔزٕر کُلِس کیاہ چھِ پوٚتُس یا باقٕے اگر أسۍ وٕچھو تتھ چھِ پوٚتُس کیاہ ویٖڈٕس یِوان باقٕے یہِ چھُ پتہٕ پیٚوان أمِس کڑُن اگر نہٕ یہِ امہِ منٛز یہِ کڑِ نٮ۪بر کِہینۍ یہِ کھٔزٕر کُل کیاہ گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمزور تِتھٕے پٲٹھۍ ایٖمان چھُ أمِس لیکن ایٖمانس سۭتۍ اگر أمِس غلط چیٖز أسۍ اگر نہٕ یہِ تِمن علاج کرِ سۭتۍ سۭتۍ تِمن امراضن کِہینۍ تہِ أمِس کیاہ گژھِ ایٖمان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کمزور اور پتہٕ چھُ اکھ وقت واتان یہِ چھُ پتہٕ ایٖمان منٛزے نٮ۪بر نیران اللہ تعالیٰ دِیِن نجات گوٚو غرض چھُ کہِ شیخ عبدالرزاق البدر چھُ 14 مُناسبت کران ذِکر کۭژاہ 14 اور اَسہِ کٔژ کرِ وۄنۍ ذِکر 5 کرِ اَسہِ ذِکر اَسہِ ووٚن کہِ
यानी अकुन अस खजर कुल हर यानी खजर कुलिस खसान बाकी वीड्स तम साफ सफाई कर ईमानस तक साफ सफाई हज जरूरत और ब्या वो अस खजर कुल हर किस्म किस जमीनस मज खसान कह इथे पे ईमानस खतर जमीन गो ठीक कर और ब्या वो अस कि इस पे खजर कुल मूल मजबूत इथे पे ईमान ये रासिक ग मजबूत बनान यह पे और हिलान कहें और ूरम वो अस कि इत पे क्या अत सग जरूरत इत पे खजर कुलिस सग जरूरत इथे पे क्या ईमानस ते सग जरूरत और पंचम वो अस कि इत पे खजर कुलिस मूल गोड लंज पनवथर और मेव इथे पे ईमानस क्या मूल गोड लंज पनवथर और मेव अगर कित कन हासिल सारी चीज ये क्या इल्मस कुन यमो मजबूती सान इल्मस सत क्या रोजन आवा समझ और इल्मस सत इल्मस सत बार बार रोजन पान गाड़ मज तमिस नाव अकिस इल्मस मज इत पे कर इख्तिताम अबू बकर अल कफ़ाल तमिस नाव क्या नाव अबू बकर अल कफ़ाल यह शाफी उलमा मज बड़े उलमा मज 5वीं सदी मज गुजरियोमुत वन ये 40 वुहर ना वस मज अम पोर्मुत हरफ त इल्म मज अमिस गो शौक अम वो कर इल्म हासिल क्या कर 40 वरी वस मज यह गो अकिस इल्मस नश वन मे गो शौक बह कर इल्म हासिल तम वोनस कह परवाह तम इमाम शाफी स्टूडेंट मुजनी तम सज किताब तथ नाम मुख्तसर अल मुजनी ठीक अम यह किताब वनस यानी वनस पर सा गडनिच इबारत यानी हादल मुख्तसर इख्तसरतुहु अथ योत करनस तालीम वनस यह मुख्तसर किताब यह वन मुअल्लिफ वन यह मुख्तसर किताब अत कोर मे इख्तिसार अबू बकर अल कफ़ाल वन बह गोस घर वन बहुत रात अत जुमलस क्या कर तालीम वन मे पी यह इख्तसर तो कि इख्तसर यह अरबी तो मे तगान कहें तुम तगान यह अरबी फ़अल तो मैंने फ़अल गो आपने वन मे यह पता कहें मे शायद वन इख्तसर तो कि इख्तसर वन बह सुबह वापस मे वो मे गो ना अत याद कहें तम वो रोज डटित अल्लाह ताला करी खैर अता मगर नीयत सही और पत वोत वक्त अमिश वन क्या शाफी खुरासानस मज शेख ना आज अगर कह वन ना कफ़ाल यानी इल्मी हल्कस मज सारे तर फिक्री कि शाफी बोट इल्म ये डटित रूद मजबूती सान अकिस दोहस खतर मेहनत करने खतर तैयार इथे पे हनफी इल्म तमिस नाव अबुल हसन करखी उसूल करखी ना किताब तमिस मुतलिक वन मे पे शेखस नश हर जुमा दरस वन यम जुमा न दरस आशा कहें बह तोत ग मजलिस मज बेहवान तथन शेख ना वन बह वन मे गोस यह आदत फुटन क्या अगर बह अकि जुमा गोस कहें बह कर पे बे जुमा पान चुनी वन बह तोत बेहवान दरस न आसन बावजूद तस बह तन क्या तो मसल समझ गो गर्ज कि तेले गम सारी चीज़ हासिल ये क्या इल्म हासिल करो और इल्म ग सारे छोट वत इल्म हासिल कर और सहल वत सह गो उलमाहन नश बोट रोजन उलमाहन नश पे बाकी तम आपरावन नमिस हमेशा चमच सह लेकिन उसूल ये तम नश हासिल कर कुज ये हासिल कर पे खोल अमिस अल्लाह ताला वत आ समझ अल्लाह ताला से दुआ अल्लाह ताला बनाई सोन ईमान मजबूत अल्लाह ताला कर तमाम शुबहातों नश दिन नजात अल्लाह ताला दिन तमाम शहवातों नश नजात अस दिन अल्लाह ताला इल्म शरई हासिल करने तौफीक अल्लाह ताला कर इखलास अता और बे दिन इत्तिबाए सुन्नत करने तौफीक अस कर अल्लाह ताला हिदायत अता सान लकटन बचन इन कर अल्लाह ताला हिदायत अता सान औलादन कर अल्लाह ताला हिदायत अता इन दिन अल्लाह ताला इल्म हासिल करने तौफीक सारे दिन अल्लाह ताला इल्म शरई इल्म नाफ़िअ हासिल करने तौफीक और तथ पर दिन अमल करने तौफीक आमीन या रब्बल आलमीन अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।